Kei te pukuriri te iwi Māori ki te tari whakangao tā wāhi, he kore hoki no te tari I whakamohio atu ki te iwi mō ngā wāhi tapu I runga I ngā pāmu Crayfa, I te wā e whakaaro ana taugatari me te kāwanatanga ki te hoko atu I aua pāmu. Koinei te pā o te ruaki I Taranaki, koinei te pā o ngā herenga I Maniapoto, e whakapaiti ana a tōna wāpea ka riro atu te mana whakahaere o enei wāhi tapu ki ngā haina mana I raro I te hokotanga o ngā pāmu Crayfa. Just bloody nonsense. Bloody, the department should be sacked. You know, there's no two ways about it. Arrogant. Arrogance on their part, arrogance on behalf of the government. Kua puku te rai o tēnei māngai Māori mo te kāhui kai hoko o Aotearoa ki te korenga o ngā matua whiriwhiri a te tari whakangao pūtea no rā wāhi me ngā iwi whai pānga mo ngā wāhi tapu. We were never consulted by the OIO office. We've made numerous attempts to try and meet up with them and we were never ever given that courtesy. As far as they were concerned, just one letter to us, that was it. You know, that's not consultation. I tērā wiki I tai ake ai te whakatau hou a te tari ki ngā minita o te kāwanatanga. We're working our way through it. We will be seeking some further advice on certain aspects of it. I wouldn't like to give you a time frame. We'll be ready when we've finished, and that's... Days or weeks away rather than days? You'll be talking of... I would expect to do it this month, during the course of April. We've been very respectful in the way that we've approached the matter, and we've been putting it to them gently. Now, what don't they understand? I te tīmatanga o tēnei tau, I riro mā te kōti teitei te whakatau, me āta whakāroa no te kāwanatanga, me te tari mo te hokotanga o ngā pāmu kia Shanghai Pengjing. Ko te mataku o ngā iwi Māori, hei ngā wiki e rua, puta I te whakaaetanga a te kāwanatanga, kia riro atu anō ai o rātou wāhi tapu kia tauiwi. Roihana Nuri, Te Karere.